Myntri thymmai tnad pynroi ni Urban Affairs Development Sngiawbhalang dhar ulong baha ka iadei ba ka jingthmu bante ya ka shopping mall ne ka iconic structure jaka jong ka PWD ka hajan hospital onne ya ka babhatam da ka jingiarai lang Halor ka Metor hayo mawlong Myntri ulong ba kani ka kam kan shong beit ha ka high level committee ya kani ula pynpaw habakran ba katto katne kila pathai khubor mynta ka sngi ka tarik risaw. You see, inang kabel kamo kabel kayo kanu bagi let kemudian nak mutaj, which is the best for the state. We do that. Hard kamu kam, hard kita kemudian kam, hard kesorok kam, apa pun kesorok akan pergi. Government ni meni nak tahu ada. Mengi mentawak ni, kalian ada video macam asal. Kita jumpa Shaniah shopping mall tu. Jingthmu bala dala snang jaka jong si ada apa. Kami katulad kalau, kami sekali kopma, minta solista. Itu tu pilih gua. Kalau katulad saya baru mau pilih baru ni. Pada commercial area. Jadi kata gua haba itu ini diskus lah. Jadi minister, ni dan kamu mau buat political party. Everything is discuss because this falls on the TC and beauty. So I think he's the right man to explain you exactly what he's going to do. Kawai ka sekali kelomba kani ka Urban Affairs Department boros kata kala ya pat tu proposal o manbo ni taga iconic structure tai ko bari tetapi kemudian minister in charge ya cuma pat kani ne thymmai dia kata kebutuhan ini shong meeting sebab institutional facility in office as urban minister. Jadi shong berkata kalau pergi Singarai mawlong bahatan ni kata simple no. Kemudian maka isu bahmare ketika thymmai mawlong dia nak kalian ka Urban Affairs badan banta. Kemudian kaya cingio so ju pikai kaya kesenjam pinle. Kalau apa itu dah level komiti lagi, dah level bercuma, dah level komiti meeting correct answer for that normally as of now, as of today. So when I see the file, when I have a meeting with my boss, I'm able to reply.